Saya nak tanya lightning arrestor tu dia tukang tangkap lightning kah? So on top of the rooftop ada swimming pool kah? Okay, mari kita Assistant Design Engineer. What's that? Hai Ashraf, saya Lela dan kita berada di Sembcorp Solar. Hari ini awak akan menjadi Assistant Design Engineer dan ini uniform awak. Terima kasih. Are you ready? Tak sepenuhnya, saya boleh cuba. Okey, jom kita cuba. Hari ini kita akan buat software design di dalam Helioscope. Helioscope? Wah, saya tak pernah dengar sih. So Helioscope adalah software untuk solar panel. Jadi kita boleh lukis the layout untuk the roof. So apa pentingnya app Helioscope ni untuk solar panel? So Helioscope dia dihaskan untuk design solar panel dan dorang boleh ada macam simulation untuk tengok kita punya shading losses, our electricals, and kita boleh letak like obstruction or shadings. Then from there kita boleh tengok berapa banyak panel kita boleh letak. So saya nak tahu kan, sebelum awak buat ni semua, confirm mesti ada survey atau recce. Yes, betul. So we will go up to the empty rooftop and then kita akan belajar lah like what type of metal roof, tengok apa-apa macam that causes shading seperti ada high building ataupun ada obstruction dekat bawah, sebab kita pun kena tahu how we want to place our panels and all. Kira kan kalau macam ada bangunan tinggi, ada matahari kat belakang, solar panel tak boleh letak dekat-dekat lah. Kena Betul. disperse in the middle. Okay, boleh? Faham? Boleh saya cuba nak try design solar panels on the Helioscope? Boleh? Jom. Okay, so kita dah habis kita punya design. Saya nanti akan print dan saya akan bawa lukisan ini untuk site yang kita akan pergi nanti. Jom saya tunjuk awak demo dulu. Ya, boleh. Okay, so Ashraf, this is what you typically see in our Sembcorp Solar site. So I explain sikit dia punya solar system. Boleh ikut lampu sebagai dia punya guideline of how the electricity work. Electricity akan pergi ke inverter, dia akan convert the DC to AC. Then after that we will go to our solar DB board. Kita ada monitoring box untuk monitor kita punya sistem. Afterwards current dia akan pergi ke building tersebut lah. Panel ni nampak kecil. How does it power up a building say 20 tingkat gitu? Obviously dekat site kita tak ada satu panel aja. So we will have like, it depends like 1,000 panels. Oh, 1,000. Wow, Yep. okay. But we also have our solar floating which is about 100,000 panels. Solar floating tu apa? Dia punya panel floating on air ke? Okay, so if you see this design, it will be on the water. This float can actually hold your weight. Do you want to give it a try and stand on it? Oh. Stable kan? Okay, stable Yeah. juga. Tapi just now awak mention benda ni floating dekat atas air. So on top of the rooftop ada swimming pool ke? Memanglah tak ada. Jadi kalau rooftop is either metal roof or concrete roof. Tapi floating cuma ada dekat macam reservoir that kind. Okay, saya nak tanya dua benda. Pertama, apa ni? Pyranometer. Okay, so pyranometer is like a sensor that we use to keep track of the weather. So it's for our monitoring team untuk monitor lah. Jadi kita boleh tahu macam berapa banyak sunlight boleh receive, that kind. So we will know the data for the year of the weather. Technically, this is your weatherman lah. Yes. Saya nak tanya, lightning arrestor tu dia tukang tangkap lightning kah? Okay, technically yes. Sebab solar panel kita kena ada like lightning protection system. Dengan this lightning arrestor, dia semestinya kena lebih tinggi daripada kita punya panel. Okay, faham. Okay, Lela, sejujurnya saya tidak tahu Sembcorp is a solar energy company. Yes, kita adalah the top solar developer di Singapore. And kita ada lebih 4,000 site di seluruh Singapura, which includes rooftop, ground mount and also floating.
Apakah cabaran awak bila awak mula start kerja di sini? Okay, so ini adalah kerja pertama saya dan saya diploma graduate dan saya perasan yang apa-apa saya belajar dekat sekolah dan kerja is tak sama sebab saya kena belajar balik from the start. Tu yang saya macam hands on lah, sambil kerja sambil belajar. Okay, so saya sekarang berada di atas rooftop. Lela sudah berikan saya helmet, gloves, vest dengan boots. Tapi sebelum saya proceed, kita harus attend safety briefing dulu. Sekarang ni kita berada di rooftop, design yang tadi awak buat dekat heloscope tu. Jom kita refresh balik apa awak lukis. Okay, so kita tengok perbezaan di dalam drawing dan apa yang telah di-install. Boleh spot any difference? Ada 1, 2, 3, 4 panels. Tapi dekat drawing 3 je lah. Betul? Betul. Okay, that is why kita dekat site lah. Kita nak kena buat the proper measurements. Jadi kita tak rugi spacing lah. Okay, and kita boleh fully maximize the installation. So lepas tu kita akan pakai our measuring tools untuk do the detailed survey lah. For measuring, usually kita pakai measuring tape. Tapi untuk macam long distance macam gini, kita akan pakai this measuring roller which is more efficient lah. Okay, so let me show you macam mana nak buat and then you can try next. So we will start from the beginning and then all the way. So roughly it's about 9.5 meter lah. Okay, Ashraf, you wanna give it a try? Okay, mari kita... Maybe you don't stand to there. Sini dah boleh. Okay, boleh. Okay. Okay, saya dapat 8 meter. Yeah, it's roughly about there lah. So, dia punya difference tu, does it amount up to anything yang substantial ke apa ke? Okay, it does. And then kita akan buat macam double confirmation. So for example, sini kita ada slab. So every slab it's 0.6 meter. Dan kita boleh kira lah berapa banyak slab ada. And then from there kita boleh tahu berapa banyak panel kita boleh letak. So it's a second method. Betul? Okay. Tadi saya ada mention about the obstruction shading. So this is a very good example. That's why you can see the panels are far away and they tak continue from there to there. So I will show you what app kita pakai untuk nak tahu mana pergerakan sun. Okay, so for example sekarang ni kita tengok kompas. The sun is actually at the east-west dekat sini. And I will show you how does this work. Throughout the year, kita boleh tengok pergerakan sun lah. So dia takkan dekat belakang this obstruction. Sebagai seorang female engineer di dalam industri ini, any other challenges that awak telah menghadapi? Mula-mulanya a bit susah sebab tak banyak orang perempuan di kerja lah. Kirakan macam minority. Saya bekerja dengan contractors. Jadi diorang lebih macam percayai lelaki. But tu semua dalam the early stage lah. Jadi lama-lama diorang tengok macam mana kita kerja semua dan diorang lebih comfortable. Apa yang awak nak belia tahu tentang pekerjaan awak? So kerja kita adalah hybrid. So kadang-kadang kita ada dekat site, kadang-kadang kita ada dekat office. So tak bosan sangat lah, really balance. And then one good thing I like is kerja kita contribute to clean energy. So rasa macam meaningful. Yeah. So selalunya kalau awak kerja di atas bumbung, selalu seorang ke dengan team members yang lain? Kita selalu buddy system disebabkan keselamatan dan also accountability lah. So must always be there for one another in case anything happen. And then kerja pun cepat habis. Kirakan hari saya dengan awak tak team partner lah. That's right. Pekerjaan saya hari ini memang unik sekali. Saya dapat memahami kepentingan untuk be sustainable dengan tenaga solar. Senang kata, it's an experience to remember sebab kita semua play a huge role untuk stay environmentally friendly. Memang bukan kerja biasa ni. So lepas ni, siapa pula yang kena tukar kerja? Kerja apa yang mereka take on? Nantikan, okey?